Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Lak trok sikya prapho duplicate atanka manja PS along kineblong. Arkoi ni phai pli arni arning kangsam por phai trokra achitin apor malong manja raikom sai khetin keton kilang asai kedeng pon bom apor hu lak trok sikya prapho duplicate atanka kineblong. Bang solong bang ke thom abang phu atum raikom sai khe arideng kachingnang aberta longpo. Birta kilong dun atingke arkoi ni phai pli earning kangsam por phai trokra achitim apor malom manja raikom sai khetum joy pen birta kilong ating pen keton kelang asai dengsi Guwahati anat pen kewang bom ihum Swiss akar registration number AS01 FM 1856 along ritar libdunsi tangka kereng lak trok sikya prapho raikom asai khetum nep ingnang pon long cheklo. Bang solong kaching nang dun bang ke thom atum amen laki Bikas Gogoi Arta Ningkan Thong Keprapli Arong Guwahati Phangagor Lapen Residual Islam Arta Ningkaning Koira Troxy Lukhimpur Asor Lapen Julen Medhi Arta Thong Keprahini North Guwahati Asor Pusi Pang Thekpon Lapen Alang Litumaphan Nep Ingnang Pon Cheklo Lapen Kelong Pon Duplicate Atangka Kedo Anta Raikom Sai Khatum Pensi Chepari Deng Pon Lo Pusi Birta Longdun Manjapen Indrajit Teron Report Karbi Anglong News Channel. APHLC founder Mohesar Deraphan Duabargri APHLC President Secretary Tum Karchodam Lakhain Kora Trok Duabargri MSC Constituency Angkang Thedong Monduli Arong along APHLC founder Mohesar Deraphan Duabargri Constituency President Secretary Tum Karchodam Mohesar Dera ke APHLC amahang kapet hekcheng penta APHLC asongalong si kam klem dun bomlo. Hula sohut Raidang Ingti MDC ke mancheng ahuta Raidang Ingti along si klem dun lo. Lapen Raidang Ingti ke khai aparman kache songa joini si Dilhi hempre ke hangdam juisi ator ki thianta nangche thek dun long lidet anlo. Sita me alangli doti ke hempre ke hangki ington te pusi Mohesar Dera pen thanpon. Lapen Ratan Ingtiaphan Lamvoy Alampusi Mohesar Dera Ningjeki Pon Alanglike Nili Osa Nili Injerpi Asolo Lasi Nili Injerpi Aso Pulote Nili Sopolo Lasi Alanglike Arlenke The Aso Lasi Hula Swahutke MDC Arlenke Thelo Lasi Sar Aso ke Sar Aso Iji Lapen Pak Avodon ke Pak Avodon Iji Lapen ke P avodon ke P avodon ji setame non ke pak avodon ke ingsu manrong lo nangli tame APHLC asongalong le wangjui not nangli si leader taman popusi Mohesar Derapen Ratan Ingtiaphan lamvoy pipon tangte angton pen Mohesar Dera kaning jialam le arjuponik sinang Duabargri pen Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel Tingni ne deadlo la ti APSC meeting bote ba open meeting dosi dak thedong ta APSC aphanti bhut ke papi age phansi nil ke bo ilo tangte akhai kedam tang congress ta meningkan krip hochari alo la penol bang bom pen BJP sarkar ta meningkan ke chari alo la bangsong bong ke PCLC ke congress doti ke PCLC bang ke mane amen amanta bedalo non puthot amen chithe mane amen kachewang mane amhana thek thu apot kopia posila bans lanse nali ningi chithe thulala baki khini ang bong ke ipecher se avelo non amhanga thek pen akunang li puthot kachiridun kopi posila bans set nali ninga chithe lola so puthak than pachini ma nili la bang so bo pe ning ke ke ba thatun nili ning ke chithe tholab ga lailo je non il to basar jai ka tha lo leadership lo kala Liar jai la kathar so thap te nili ake thek ba kire ke nili karbiang lo nili ke thek lo jalo pe alang li ke pa chore munit kali la pa alang li ke ninge lam atta bible all time Christo ke ninge so thota wali ninge thek athe ba alang li ninge lo ke thek ke ma di leader ma di le buta phang ta ta ko klem tha atinang leader man mi
alang li kaning ta ahok alam baduta ani ke cepethe lape aning galang no ke hai jai ani cepethe pe baduta lidap lang ni bota aning ke ding aning ke ber thek dot dok ti ke do la tumsi aleng ke plang thegi nas alang li kaning ye jume pik pik potu ni li ke alang li ke pachure ja ali pai tai lo pen an ke thek mun lo la pen ang tong tita mane mala sotte ala phan ke chok ke theng be jel bang je je ba plot ke bang heri kan tu jadi la pen nombor ini nili ke thek lo hala ki ko pumela sotte man teng da ha bikrama se ke chu ga ta an che hot ke hala ko pumela bitul nang thaba bitul lo hadak ki thu du to an ke FCC ba do congress ba do CPM ba do sita tuli ram nam ada masa tuli son pilap region but bikrama se afan ke alang to je me thang tek be ke te diskutina pipo nang rin son pino bikrama se ko dan ko pen bikrama se ke pulo afan pulo nang industry region son pino government ni munena pide pulang fan ke ako ni government ni munena picture to kali iya dana pi pata tuli ram to ke chak dulu kita bikrama se ko ke dan tante la pada ning ke thir la pe la pat ke klap thip je tu la kel te long wegi pun ning ke the ko la pe ang tong ti ning lo ke hang yong ma ko to ma kang yong ke la ning ka wang dil hi da wer ba ke kang yong lo bota apok tu swing na kang ke la ke long wek pu ang tong ti ning je wek lo la pe ni to ma bai lo ta ke to la pe lo hang bom no nang pi da di ri bom no thai long pu pe cheng bom na pu di bu ti ni tu alam ji tu kristo ta to ban ti pu la ti ning ke thelo arnam kan ni je pala tu ni ji arnam thang lo ning the pik lo la si ala to ho pu ti hang lo pen long wek pu ning ke the ba ti ni li pi ti ban ni ti do ko lo tang ta nang li phang tek plot pen mane ipe party long ke claim dun theklo bu pen kopia party long se claim dun chenglo nang li che than ji man te ni li kan mun cheng mun ba na thang lo re dang ti lo ke apartment ke apartment la IPHLC ding tang te nang li non puthot IPHLC mang thek lo la pen ing tang lu pute la tumsi la lang li tuma song si IPHLC song si hem prek wan vegi pu nang li ning the do ma la ba ke ni li ke ni ning ke the ke do ma pa to la ke ning the klong wat vek po pen lo palong vek tu ke to kar biang long di ma sao west kar biang long east kar biang long anta itum ang diang ton pen la IPSC pa cherab dun pe bisa la itum adok avita cherab dun pet la IPSC lo cherab dun pet pulote la pen prega bang long vek po la keni ning thik long hayang lo la pen ilutum kar biatum ke chok che bang mo the poisa pen lo mane bang poisa pharu popila mane phan pharu popila itum poisa pharu free phok ni ta long bom lo son kita la adi se ding ve se chu de bot itu mas tejo si long la pitol ke kaya pha la si non pini pera bang ke ni li message ke pie bang ke karbiang lo pe dima hosot karbiang lo district ni la pe dima hosot pe ata chuni li hit ba chuni gi ke ili tum toka poisa phan ma tha chedera ili tum longri long pat ke chunji longri long pat state ke long ya phan le ma thara ka do ka bita cherap kitu EPS lo cherap ke tu do pena itu ma bhut pidun lo nak pusi nilin ba chuni ni li ke non ke bagi suri ni ra ikora priya ning kada bangke nili bangla pidu dat ta IPSC sai ni ning ke thedolo athe manon ani wang ta nili mobile lo te technology wang ta aparti ka pai to FCC lo ke nang ke pa odun bom lo la posta ni wang la pa bom lo po nili amudal thang lo nili me thang lo but pidu IPSC ba pidu ta ka hai lo la posta nali ning ke thek ke te kopi ko son ban si era manali ning kachi thilo nali ning aklong pen than pachini marat phan nili ning aklong pen nili ka tini dal la poelo non het lang nili ki ju da thap di phul pe bithe bitha ju da lo ta ke tong lo ka ling ta pe da election ko puson lo ko ho po chor ju lo te hala ba bon ni da thap po ko pe da election ke hu BJP perem na po pia pod ma uniform civil ko da bang ke mu turi ni rai ko ra phone ka to implement po implement da te to be tak do ko tai lo aposi peninga bang ke BJP pa khang rek na po plung rek na po APSC ki pa rek na po pu la pe APSC jong sina kare blo ta ka bi lo ki jud lo pe pon man ni li thek da blo teng pen ha bordan ha mo sita siri sri krena kep ke la ta to la phari pi lo la pe la pa da ka jido ata himonto bisu sarma piso pha siri krena kep jor da lo la pe ha da dong hala e lang lok so bang ta
Sainik. Suri klena kem lata. Sainik school. Sainik school hat piderlo. La sila sorte lo te karbi to ki jurlo. Nasti APRC bat pe hai veg la po la phasi kitu cerabra rabdu la po pe hai na po. Nalimen chithani ki ma. Nalimen ke Mohesor dera. Penili ke 2 दिन में छेदक मंडली. Nalikon bagarta do ek pune. Nili atta ke 89 years lo. 89 years lo de to chorolo. HAD Minister Joken Mohan Pen, MLA Bida Singh Ingleng atum Mohan Jijria High School along Mil de Mil Chotekang Si Gunok Shop Kapachun. Assam Gunok Shop 2024 Phase 1 along Si Karbiang Long District Apanta Parlo Ponlo. La Swateng Pen, Arkoi ni Paike Thomarni Cell Evolution Do Det Pen Pini, Arkoi External Evaluator Atum School along Humri Damsi Osumar Atumaphan Satlang Endamlo. Lason si Karbi Anglong Autonomous Council Guidance Minister Jogen Mohantame Karbi Anglong Wangsi Kaprek School along Gonok Shop Amen Pen Humri Damlo. Adap up or Alangli Dipu Golf Boy HS School along si Humri Damlo. La Sopi Upper Dilaiji Samson Singh Inti Memorial School along Tami Humri Damlo. La Sohud Alangli HAD Minister Jogen Mohan Pen School along Kaprek Akisung ke boy alama putak School along Jakong Kedo Atumpen Chinki Chetante Kanglo. La Anchota Kali Osomar Lapen Osomar Apaya Po to Atumpenta Chinki Chetante Kangsi Osomar Atumapan Lokapatek alongke Apai Apo Tumta Kachirabdun Dovek Nang Chipu Tan Parite Kanglo. La Sonsi Api Mohan Dijria High School along Tami Alangli Humri Damlo. La Sohut, Lakha Crescer Cap Dipu, LAC, MLA Bida Singh Ingleng Tami Chetongdun. Alangli HAD Minister Jogen Mohan School along A Class 10 along Tami Lang Chari Dunlo. La Sohut, School Charlie Bang Atumpen Chinki Chethandikang. Osomar Atumapan Chinki Chethandet Pen Api, Osomar Apaya Po Atumapenta, Masapso Mai Ingipon. La Sohud Osomar Atumapan Lokapat Hekjepan Apaya Po Atumta Thedung Ang Hordo. La So Ang Horke Anutin A Osomar Apaya Po Atumta Chelangdun Paminang Chipusi Than Paritikanglo. La Anchot Kali Ratpang Ripen Kaprek Awar Sai Kipi Alamtami Alanglipen Thanpon. Patumi HAD Minister Jogen Mohan School along Kahumri Damahut Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Phagawati Penchenglok Education Asai Kam Asai Phu Sai Khetumta Chetongdun. News Report Karbi Anglong News Channel. ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা মই ইতিমধ্যে দুখন এলপি স্কুল ভিজিট দিলোঁ আৰু গভ হাই ছেকেণ্ডেৰী ডিফুৰ অহা কালিলৈ আছে ইয়াৰ ডেট মই কালিলৈ চৰাইদেউ মহোৎসৱ কাৰণে আহিব নোৱাৰি আজিয়ে ভিজিট দিলোঁ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ্ছ আৰু ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ IASকে আদি কৰি সকলোৰ লগত আমি অলপ ইণ্টাৰেক্ট কৰিলোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰিয়টো ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সকলোখিনি বুজ ল'লোঁ কাৰণ গুণোৎসৱে বিদ্যালয়সমূহলৈ এটা শৈক্ষিক দিশত পৰিৱৰ্তন আনিছে ইয়াৰ আমি যি আন্তঃগাঁথনি উন্নত হৈছে আৰু একাডেমিক লাইনো বহুত ডেভেলপ হৈছে মানে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুণোৎসৱে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এইটো ইনিচিয়েটিভ খুব ভাল ৰিজাল্ট আহিছে আৰু এতিয়া যোৱাবাৰ B+ পোৱা এইবাৰ A+ পাবলৈ সক্ষম হৈছে A+এ 3 বছৰ পালে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এৱাৰ্ড আছে ফাইনেন্সিয়েল এইড থাকিব এনেধৰণৰ বহুত এনাউন্স আছে আৰু শিক্ষকসকলেও যিসকলে এনেকুৱাবিলাক স্কুলত তেওঁলোকে জব কৰি আছে তেওঁলোকে ইচ্ছামতে তেওঁলোকে ট্ৰেন্সফাৰ ল'ব পাৰিব বা প্ৰমোশ্যন এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো গভৰ্ণমেণ্টে বহুখিনি কথা ঘোষণা কৰিছে শিক্ষকসকলৰ কাৰণেও গতিকে গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে আমি ভাল কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ যোগেদি আমি মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ এটা পদক্ষেপ কাৰিকুলামবিলাকে আছেই আজিকালি খেল হওক সংগীত হওক এইবিলাকতো চৰ্চা খুব প্ৰয়োজন আছে গতিকে যিবিলাক ৰাজ্য শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যবিলাক বহু ওপৰলৈ গৈছে শিক্ষাই হৈ জাতিটোৰ এটা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বেকবোন অফ দা ষ্টেট গতিকে আমি এই জাতিটো মানদণ্ড উন্নত কৰি ৰাজ্যখন আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই গুণোৎসৱৰ আমি প্ৰতিজন গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ প্ৰতিখন জিলাত আমি ভিজিট ডেইলি 3খনকৈ আছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যা বুজ লৈছোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি আছে চাইছোঁ আমি এইটো পজিটিভলি লৈছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কিবা ইয়াতে তেওঁলোকে ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ আহিছে এইটো নহয়
আমি সেইকাৰণে কি আছে আৰু কি নাই কি আমি গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিব লাগে এইবিলাক অলপ আমি এটা প্ৰপ'জেল আমি গভৰ্ণমেণ্টত ছাবমিট কৰিলে আমি সেই সমস্যাবিলাকো আমি বহুতো মষিমূৰ হ'লে বা দূৰ হ'লে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আৰু অধিক উন্নত হ'ব মোৰ লক্ষ্য সেইটোৱে আছে গতিকেলৈ ডিফুত যথেষ্ট আমি যোৱাবাৰ মই আহিছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বহুত ভাল পাইছোঁ ৰিজাল্টটো যোৱাবাৰ যি ৰিজাল্ট আছিলে মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰীত এয়াৰ বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি এইবিলাক দেখি আছোঁ গতিকেলৈ আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ডিফু জিলাখনৰ এই কাউন্সিলেও বহুত ষ্টেপ লৈছে আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিখিনি স্কিমৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি অলপ ক'ত মই শ্বৰ্টেজ পাইছোঁ ক'ৰবাত LP স্কুল এখন গৈছোঁ অকণমান বেঞ্চ ডেস্ক শ্বৰ্ট আছে কিবা এইখিনি কাউন্সিলৰ যোগেদি প্ৰপ'জেল ল'লে আমিও মই গাৰ্জেন বা ECD মিনিষ্টাৰ হিচাপে বাজেটত অলপ টকা ধৰিব পৰা হয় সেইবিলাক সেইকাৰণে আমি বাজেটৰ আগে আগে যে ভিজিট আছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ এবাৰ নিশ্চয় এটা পৰিৱৰ্তন আহিব থেংক ইউ Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me